Ilocano Love Drama Stories. Iho, nasaba ka man na si Bangpad. Kaputa, naaliptak ti sekretaryak mama. Nasapa analpas dagiti impakamakam ko a papeles. Iso nasapa akmat asim mangpat. Anya nga rod day ta nakasupot a bitbit mo. Merienda yo kinilani a katulong tayo mama. Nalpasa ko na nagmerienda. Itad mo latan kanila ni. Sa dinong nga rod ti ayan na mama. Aday ti likod ti balay, aglablaba. Ane, malaman ngam aglablaba pa ila. Kasano, inikat na ngamin dagiti kortina. Kat iso ti madama, alablabaan na. Ay sige mama. Inakman nga rod iti ayan na. Taitid ko man to'y ginatang ko ang merienda na. Sige. Nakadkadlaw. At pa naggusto ti anak ko, iti babaunan. Hello, Doña Carlota. Nakaawag kayo man. Kapunta kayat ko nga ibaga, adituyan pala yamang rabi nila ni. Ang senyora. Oh, Carlota ko namlatan kanyak. Diyan kayat yawag mo kanya ka senyora. Sige, Carlota. Di mo sagsagaan di balasang mo nga gawin, uno sumangpot di na balayo. Managbabain ti anak ko. Iso dito iton balay amang rabi eh. Palubusan yung tulatan, numalpas na giti trabaho na. Ang paluto kada giti paborito na sinaan. Iso adito yan balay amang rabi eh. Itulog tulatan di anak ko di na balayo. Carlota. Napsugak iti ginatang yo ang merienda, Sir Jetro. Oops, kung nagtumot adyak kaya ti ngawag mo kanyak. Jetro ko namlatan. Kasla mabayinak namin amang birbirnyas kada kayo, sir. Gaputa anak na kayo ti amok. Apay kung mamabain ka. Siyak na nga rodan ti mangibagbaga jetro latan ti awag mo kanyak. Sige, sir. Ay, Jetro. Kastaman ti ko naklani. Nagsayat kaunay kanyak, Jetro. Kan uray ni mamang mo. Anya ti kunayo, senyora? Dituyak to balayo amang rabi? Wan, katlotwag to, dagiti paborito masida, at tagsasango tayo amangan. Ijayak to latan balay amang rabi, senyora. Di mo pa ayan ti tarigagay ko. Agsasango tayo amangan, lani. Ay ko, mabainak namin kada kayo, senyora. Dahil tati kayat ko nga ikatam nga ugalim. Diyak kayat ti managbabain o dahil, lani. Sige, senyora. Oh, kahan mabalin ka di. Nana ko namlatan kanya. Oo na nga amo kayo, senyora. Uray pay. Diyak kayat ti senyora ayawag mo kanyak. Taim bilang da ka nakaskamang ti pamilya mi. Hello, Lani. Apay ngay mawag ka, anak. Kaputa marabianak itang nga gawin di balay tatang. Tako na dagiti amok adituyak kanun balay da amang rabi. Ambukon. Inyawag kanyak ngamin itay ni Nana Carlota. Anya? Tatang, mabainak ko maadituyak amang rabi. Makagura damat kanyak no jak pagustuhan ti kalikagom da. Maawata kanak. Kan rumbeng amakibagay ka karagiti amom. Nang runag at nasayap da unay kan ka. Apo, nagimas to ilinuto masida tayo lani. O sige, mangan kalat ka, sir. Ay, Jetro. Inton balpas tayo amagan. Di mo tubaybayagan ng panitulod nila ni iho. Taba nga dumadandanagan ng ti amana na marabian unay dito balay. Wan mama. Nakasaysaya at kayo unay kanyak, nana. Jetro, day tala unay ti pagbabainak kada kayo. Awan ti rumba nga pagbainam, iha.
Tatay ko namin, sanda ka nga himbilang asabsabali ka na kami. Gaputa, ibilang ta ka apasat ti pabilyami. Kastangag pa isulani. Iso di ka nagbabain. At itin na po eh. Oh, kita. Saanan, Jetro? Nabsuga kon. Anyalakit din ay nagbasit tikinan mo iha. O sige, Jetro, kargaan pa dita plato na. Uwan mama. Oh, atoy lani. Nagadulakit din tinkargam ngayon na po'y, Jetro. Una, naimas mati si datayo. Iso ka nam amin dayta. Naimas ti panangan tayo, no agsasango tayo akastoy. Ay na, ang yaman at napasangpot ka matlangan, lanay. Basta una tinantanag ko. Parabihin ng italanga sumangpot ka. Pasensya kayong tatang no italati sangpet ko. Itay nalpas kami ngamin anang rabi eh. Mayat mat ng tipan nakitungtong kanyak da Jetro kan Nana Carlota. Ah, Nana Carlota ko nam hindi amo. Gapota, iso ti kayat ni Nana Carlota nga yawag ko kan kwa na tatang. Ket ni Jetro. Di namat kayat ti sir nga awag ko. Jetro kanu mati kayat na apangawag ko kan kwa na. Talaga anak kasaysaya at nga ginakin ka balasang ko. Wan tatang, katday talaunay ti pagbabay na kadakwada. Nang nangruna ka ni Nana Carlota. Luamom la kumatiga po na no apaya na saya at unay kan ni Carlota. Tatang? Apay may baybayan kayo. Ha? Kwa, awan? Adalang nalagip ko, anak. Wow, nagpintas ni Lani iti dayto nga post na aladawan iti Facebook. Iho. Oh, anya tatakit kita iti cellphone mo. Ti infos ni Lani aladawan na iti Facebook, mama. Kitaan nyo, oh. Nagpintas iti dayto aladawan na. Talaga anapintas nila ni Iho. Manamukan ko ana. Tawan sa pa'y mat boyfriend na. Anya nga tanong. No anya? Oh, ituloy mo. Ay, saanan mama? Ang mga no agungat kayo. Oh, Si Sekretarik mama. Hello, Krisa? Agyaman na, Krisa. Ta naikamat mo matlaang dagito'y apapapeles. Basta da kayo ti agmandar, sir. Talaga ngay karigata. Isot pag gusto ako na iking ka. Awan pulos reklamo no aday paaramid ko king ka. Gaputa, napatag ti trabaho, sir. Ken syempre, napatag kay matan kanya, akas boss ko. Iso nga aming nga ipagayo, kataramita. Sapay la ko mga road tadi ka mauma ka sekretarya. Ay, pulos, asa anak to ang mauma iti trabaho, sir. Kat sapay la ko nga, tadi kamat mauma kanyak akas sekretaryo. Maayat anak unay kinirkrisa. Tanagagat ken saan a reklamadora. Uray no ado dagiti ipasikaso king kuha na at trabaho na. Iho. Apay may mayan ka. Kuha mama. Malaglagip ko lang ni Krisa a sekretarya. Apay, Gaputa oray ipasabak ko iti ado at trabaho. Awan pulos ti reklamo na. dahil ti pagkunaam nga muna nga ipatag ti trabaho na. Tano na sa dot ti may isa nga empleyada, sigurado nga ikatan ti employer na. Puno day ta mama. Ayon gayam, adan to atindarak manen a business forum. Kat ikuyog ko ni Krisa. Sa dino, Ijay Bagyo mama. oh, sigurado maragsakan ni Krisa, no isot ikuyog mo. Mas daawak. Apay nga ta nakasaysaya at unay kanyak ni Nana Carlota. Ani anak, apa yan may kulkuling ka? Ay, kwa tatang.
Malaglagip ko lang ti kinasaya at kanyak ni Nana Carlota. Talaga nasaya at ni Carlota. Sigod ka din agam mo kayo kanina na Carlota, tatang? Juan, Kasano ti panakamamuyo kan kuana? di mo damagan. At ito nga istorya. No salaysayag kan ka, no kasano ti panagam amumi iti amom. Ti Carlota, iso ti nakakot siya adimtay. Anya nga tatibagana. Naimbangal daw mo, Bador. Kastamot kin ka, Carlota. Nagsidakan sakit diti sa loyot na galis ka ngay may. Ah, Tanda ka di umay mo ibaga? una yan day tangay bagbagam. Nagsiday ti saluyot. Awan mo't kit diti dapat ngay bagak. Ngam nagapu kiti balay da amiga Rosalia. Kaputa malabasak ti balayo. Di magasak latan. Dagasak bandila di. Itay pa'y arimor dito balay, tamapan kano ini balayaw. Ano kano ti lalabaan na? Anya? Ti amukit madagas ko lang. O sige, mapanak nga rudan, Salvador. Mabit lang. Adda ka di ibagam? Agyaman na kiti kinasaya at siya iti anak ko. Amom ka di, no apay anasaya at ako na iti anak mo. Anya ka di tiga po na. Gapukan ka, Salvador. Ado, tibabak ko kan ka, iti napalabas. Carlota, kaya ito nalagi pa iti napalabas. Nabayagan, anay tanam iti panunot ko. Pakawanan naklakuman. Nabayagan na napakawan ka. Tamok anarik na mutan. Kung kasano ti saem ti masukat. Salvador, Nariknak unay ti saem. Hindi sinugat mo ti puso. Gapoy ti parang isukat mo kanyak iti may sabak nang. pakawanan na kumay, di pa nakasisirap ko iti pirak. Di mo alam mo. Nabayagan naglulit ti sugat iti barokong ko. Kuna kiti, amarik nam tumot ti sakit ti masukat. Saan na nagbayag? Timudno ti kinunam. Nariknak, ti sa pudno na sakit ti masugat, Salvador. Tanang babae de di asawak. Ngay sumot ti puong ti nakatayan na. Amom ka na mas daaw ti anak ko. Gaputan nakasaysaya at kakanukin ko na. Tay ko na koon, si Kati makagapu. No apay na saya at launay di pagpakita kita anak mo. Ang abagure ka, amo na ka din tinapalabas ta. Saan pa? Kasama mabainak ang mga istorya kan ko na iti amin, Carlota. Lani, plancha man dagitoy. Please. Ha? Ada ka di papanam, Jetro? Uray lahat talo apares to'y paplansyam nga Amerikanam. Kan sabali pa ito'y do abarong Tagalog mo. Kasapulak dagita nga isuot. Iti atendara ka business forum may. Anya? Ada manan business forum yun? Sa di na ti pakangayan namanan. Asa dagita? Tayo ang bagyo. Wow! Iti matgayam kalalamisan a lugar dito'y Pilipinas tinapili yo apapanan. Wala ni. Asino nga ti kadwayo amapan? Siyempre, ti sekretary. Anya? O sige, rogyam nga rodo na planchaan dagita. Tapno may rabwat kon. Wen sir. Sige, panawan ka pa Lani. Sa balya talagang tirik na kinilani. May ito'y kadinti magpagata nga ayat. Sadyak may ulot trabaho. Takas na makitkitak lata. Tina isang sangayan akin na pintas ni Lani. Apay nga taakas to'y ti marikrek na. Bueno, talaga ka di nga gayata kon kinkwana. Sa bagay, saan mo't nga strikta ni mama? Kat uray katulong nila ang nila ni. Saan nga tamat nga agungat?
Salbag. Sadyak mayulot ag trabaho. Takas lang makit-kita klata. Tinaysang sangayan akin napintas nila ni. Apeng nga taakas to iti marikrek na. Weno talaga kadi nga gayata kon kinkwana. Sa bagay, saan mo't nga istrikta ni mama? At ure katulong mila ang nila ni. Saan na nga tamot akong traan o armag? Sir Jethro, Ni Krisa. Apay Krisa. dagiti nasisita apirmaan nyo papeles itang aldaw, sir. O sige, ilisumpay laang. Ito madamdama apirmaak na gitan. Okay, sir. Ngam di ko maliplipatan apirmaan na gitoy. Sige, agsubli ako ni tilamisaan ko. Wow. Bagay ni Krisa ti suot na. At adda ating puwarti ka na seksina, iti dayjing arwat na. Iho, di ka pa'y unay nagbayag asin pangpit ito'y balay ng arak matan sang sagwag. Adda ka di parikot mo. Ay, awan mama. Mailaw akla nga uminom iti ara. Di nak ko mapagilimadaan. No adda parikot mo ibagam kanyak, parang matulungan ka. Mama? Hindi ka kumagbabain amang ibaga no nyaman ti parikot mo. Well, saan mo't di aparikot mama? Ngam, agdwa-dwa akla ang amang ibaga kata kayo. Taamangan o agungat kayo. Oh, tapay ko maakaungat ka. Mama? Come on, iho. Saan ka ngagbutang, ano? Di ka agama ka mang ibaga no nyaman day ta pa kariribukam. Sige man laangan. Anyaya, timang burburibor di ta panunot mo. Nilani. Oh, apay nila di. Adda ka din na aramid na saan mo magustuhan. Awan mama. Ngamkit de. Kat mariknak nga agayatak kinkwana. Anya, agayat ka, iti katulong. Dakas ka di nga agayatak iti may sa akatulong laang mama. Saan mo't kit di? No kasta? Saan kayo nga agungat no agrayo ak kinilani? Taapay ko mga agungatak, iho. Yes! Agyaman ak mama. Ti amukot laptandak nga agrayo iti may sa akatulong. Isuakas na mabuti nga kitay amang ibaga kada kayo. Sana nga agungat, iho. Basta saan mo apagang angawan nila ni, ha? Saan mama? Talaga anapod no ti panagayat ko kinkwana. No kasta nga rod, ipudno mo tiriknam ka nila ni. Katne, sapay ko pa, tamasok dal mo, ti ayat na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Jethro, naisagana kami ng dagiti tugot mo nga arwata medyo bagyo. Agyaman ak lani. O sige, tainakman kita ang dagiti daduma pa'y nga gururay at trabaho. Mabit lang. Apay nga ingawid mo ti imak, Jethro. Ada ka di pa'y paubram kanyak? Awanan. Ngam, patakayat ko adamagan kan ibagakin ka. Ha? Anya ti ibaga kan damagam kanyak? Kan mabalin ka di? Ibatamon ti imak. Di mo patpatan. Ang mga numakiita na ka ni mamang mo, nakababain. Sorry nani. Anya nga minti damagam, kan ibagam. Ada ka din agar-aram king ka. Ha? Kwa? Please, tiag pa'y sukumati isungbat mo. Awan pa'y. Taas sino siguro kumati mangayat kanyak? Sa anak mo't ngamin anapinta sa kaskadagiti daduma dita? Lani, para kanya. Sikati ka papintasan ng ababae dito'y lubong. Anya? Wasus! Di nakman bulaan na kasta, sir. Ano tasar ka di man ang tiawag mo kanya? Gaputa. Kasladyak mamati iti bagbagham.
Aman, agpaiso ti pagpaga. No iyarig ka, akasabo. Kat si katay kung kunada ang makapasalibo kag rek na asabo. Sumardeng kan, Jetro. Ano? Epekto ka di pala da itatinin mo nga arak? Dani, O sige, panawan ka pa dito, itay na ko nagdalos. aguray ka. Ada pa ibaga. Ano tayo bagam, Jetro? Amom ka di nga. Nga. Nga niya. Apay adi mo ituloy. Apay akas na ti panang pereng mo kanyak. Aday pudnoking ka. Kat sapay na kuma, tadi nakaguralan eh. Anya ti pudnom? Nabayag nga inam amiris ko tirek na. Tadyak kayat nga anda mapasakta. Kat iti pa nagtulid na kiti aldaw. Napanagnagak. Nga agayatak ikalani. Anya? Siyak amay salaang atsimay wano katulong? Agayat ka kanyak, Sir Jetro? Wala ni. Kasta kayo ka di ababak nang? No, ada kursunada yung ababae. Uray saan amay kari iti pedestal nga ayan nyo? Kaya't yulat ta nga ikutan wano pag-aangawan? Nagbindot ka. No kasta ti panang ipapan mo iti impudnokin ka. Sumardeng kan, Jetro. Di nak maalilaw kadagiti agkakasamit abalikas mo. Jetro, apay aming inom ka man na niti arak. Gaputa sana pa tiyan nila ni. Timbagak nga gayatak king kuana. Anya? Impagarup na apagang angawak laang. Tabak nang tayo. Idinto tamay salang akatulong. Saan ka kumamadismayaw na maupay? Di ka sumuko hadagos ka dagiti imbaganakan ka. Di na pa tiyan dagiti imbagak king kuana, mama. Mamatin tumatlaang na makita na anapursigi ka ngagdaton ken ko ana. Iso, di ka mo upay, iho. Wan, mama. Itatanay baga kung ti ayat ko king kuana. Idarirag kung tumanan. Anak, sipon pa itay simangpet ka kat may kulkuling kan. Ano ka di parikot mo? Ni Jetro nga anak ti amok tatang. Apay na jadjet raw. Wano aday naramid na saan na nasayakin ka. Ibagam, tay tamot lang inakrautan iti balayda. Ha? Ay, awan tatang. Nasayat kanyak ni Sir Jetro. Apay nga raw, may suti pakariribukan ti panunot mo. Gapot ha. Adain pudno na kanyak tatang. Asya day ta. Diyak mo no mamati kayo iti ibagak. No siyak. Kasla narigat ko apat dyan. Anya nga may timpudno na kin ka. Kunana nga, ada ka no panagayat na kanyak tatang. Anya, Ang saan ko apat dyan? Babak nang da. Sa agayat kit din kanya kamay salang akatulong. di mo pa'y maibaga apag-aangawan na ka. Tadi mo pa'y mat na sinter, no, sinsiro, no saan ka nagtimbaga na. Diyak kaya ti paaram kan kwa na tatang. Ang mga numasaktanak tulaang. Di ayat, awan pilpilyan na. Baknang man, wano na panglaw. Tayo ko nadan, bulsak ni ayat. Tatang? Wala. Paliiwa ma, ni Jetro. No pudno, wano saan, timpudno na kin ka. Nay, awan na fay nila ni. Bueno, gimura nga ta, itimbaga. Ganyan. Barang isunday ito eh. Hello, Lani. Sir, ni Krisa sekretaryayo daytoy. Isikamot gayam, Krisa. Sa balimot ngamin tinumber mo. Sana nakapunbuk kanyak na ito eh. Nakiawag ak lang iti cellphone ni Sonia, sir. Itay pa'y nga ururayan kayo dito yung opisina. Kunayo ang masapadak adagasen iti ipapantayo iti bagyo. Di kay matla maura yan, iso nga inawagan kayon. Sige, umayakon. Bye. Oh, iho. Asino di kinasarit ang? Ni Kadilani? Saan, mama? Asino garod? Ti sekretaryak.
Kat matagtaganan ang mga uray kanya kay opisina. Dagasag, ti papanmi di bagyo. Kasta aya. No apay nga minadi ka pala na pan, dito ta nagbayag mo na nakarubot ka. Ada ngamin ururayak, mama. Ni Kadilani? Wan, mama. Kayat ko, asakbay ang mapana kay bagyo. Kat makita, kan makasaritak ko mapay na. Iho, di mon orayan. Abagan no saan nga umay ita? Anya? Nakagurang nga ta kanya. Itim pundok king kuana, di kalman, mama. Diyak ka mo, iho. Ala, mapankakit din. Sakton, ti makisarita kanilani. Ti amok na nalipatan yung atendaran tayo ang business forum ijay Bagyo, sir. Apay kumamalipatak. Sa anak pa'y mo't ngagkabo o boss mo. Apay nga rod asaan yung anasurot ti oras ngayon bagayo o panang dagas kanya kaya opisina. Kwa. Anya nga tati baga. Sige, saan yun nga ibaga, sir? Tama nga no personal arason tinakaladawan nyo nang dagas kanya. Kastangag pa iso. Iso adi ka nagdamag. Ayun nga yam. Naibagam ka di kinisonya no anya dagiti aramidan na di opisina. Bayat ti kaawan tayo ti talungal daw. Uwan, sir, awan pagdanagan nyo. Tayo na ibagak amin kinisonya dagiti kayat yung amaramid. Nasaya ato kasta. Ayun nga yam. May sabalik man ti saritaan ta. Anya ti malagip yun, sir? Saan ka di agselos ti boyfriend mo? Ti ipapantay di bagyo? Wala, sir. For your information, awan pa ti boyfriend ko. Anya? Iti day ta akin napintas mo? Awan pa'y tinakasokdal ta ayat mo? Gaputa, awan pa'y tinaylawan ang nagrayo kanyak, sir. Amangan mat no isnabera ka nga ben. Saan mat, sir? Apay, naisnabak ka di, iti pa nagkita yo? Saan mat? Nga maguray ka. Masaludsod ko man. Anya ka dati berbero kami ti may sa lalaki. Tapno magunod na ta ayat mo. Nakababain sa amat nung ibagak kada kayo, sir. Apay kumamabain ka? Saan eh? Mabainak kada kayo, sir. Come on! Saan ka kumangagbae na mga ibaga? Dudua tala ang tilugan ko. Awan mo't makangaga sa bali. Sa bagay. Sige, ibagam nga rodan. Anya, tisap sa pulam, iti may sa lalaki. May salaang tisungbat ko, sir. Kas kumakan ka a businessman, ti kayat kumat apaki boyfriendan. Hello, Carlota. Oh, Bador. Apay asaan nga ibay ti anak mo dito yung balay? Anyat makagapo. Ay, kwa. Mali nga min ti bagbagi na. Agin idda. Anya? Itayag pa'y aldaw ang mga awag kan kuha na, apay nga, adyak makontak. Saan na nga mo alubat ti cellphone na? Itay lang nga nakita na. Isumot lagaya madyak maawagan. Kat pag tumaram ate anak mo iti agas, Bador, tabarang makaumay ton agtrabaho inton bigat. Pinagtumarkon. Barang numaimbagan taon. Kumusta tirik naman, anak? Kaslalim mag-anan tiriknak, tatang. Nupay, ada pa'y labasit aguriguro ko. Kung naktumat ngamin kin ka, ano mabannog ka, aginana ka. Ureta saan mo't nga stricto na iti amom? Nakababain mat no makita da ngawan ob-obra, tatang. Wala nga mabannog ka una, nung di ka pulos sa ginana. Ewan kaya, imawag itay ti amom. Anya timbaga ni Nana Carlota? Tinamag na, no apaya di ka nagpagpakita di balay da nagmalang. Anya nga rin timbagayo, tatang? Di imbagak ti agpaysaw, ama di ti bagbagay. Nga da guri-gur mo. Anya nga rin ti kaslamadlaw yu itay kan ko, ana, tatang. Mamatimat lang ata, itimbagayo ama di ti bagbagi? Wen, mamate. Tamo na sa anak nga agsasao iti saan na puno. Hello, mama. Iho,
Kumusta kayon kini Krisa, Tita Bagyo? Madamay ta makitungtungtong ni Krisa. Kadagitipada na mata sekretarya. Amuyo mo tan di sekretarya. Nalaing nga makigayam. Taamo na ti makibagay. Dahil tangaro ti pagbilibagkan ko ada. Amuna, ti trabaho na. Amuna, ti makibagay. Wan mama. Nga maguray kayo. May sabalik man ti saritaan tayo. Oh, anya day ta. E di nagluwasak ngay may dito'y bagyo. Nauray iyo kadimot lang ni Lani ngay may dito balay, mama. Saan nga rod? Iso ano din nagdinangag idi, kat inururay mo lata ay sigurado. Nataktak kayo ni ti biyahe o kadi Krisa. Anya ka no ti rason, adi nakaumay, mama. Sigo ni ti Amada, madi ka no ti bagpagina. Anya? Masakit ni Lani? Saan mo siguro anak karo, tagurigor lang. Pasyarin nyo ida, di balay da, mama. Aniya? Anay, apay nabigla kayo tinaybagak, mama. Apay, di yung kaya timapan pumasyari, di balay da? Ako saan ba di ho? Abang nawawan ti oras ko amapan. Inkay mo't sarong karan, mama. Alawan, bayam, kita agno at oras ko. Kunamot namin di Amanda, para na makaumay tumutanin itong bigat. Saan nyo pa lang apursaan ngagtrabaho, mamang? Tama nga no adda ako maro ti mariknana no saan ang makainan na anasayaan. Kumusta terik nam anabigatan anak? Mayatan ti bagik tatang. Iso asumragak iti trabaho kay tangal daw. Maamangan no mapasublian ka. Mayatan tatang. Iso adidak pakadanagan. Tawag mo. Ni Jetro matay tayo mawawag tatang. Sumbatam, tapno mamam no niya ti bagana. Hello, Jetro? Hello, Lani. Anyati ko na ni mama, adi ka na pa nagtrabaho ibalay di kalman. Agapot na matitibagi kay di kalman. Ngam di ka madanagan. Sumrag ako iti trabaho kay tangal daw. Oray saan ka pa'y lang mapapaan? Agpaimbag ka pa'y. Amang ano mapasoblian ka. Mayatan ti riknak, Jetro. Lani, insamot inpudnuking ka, tinagmadian ti bagbagin. Ha? Eh, kwa... Ulitok man na, Nani. Bintot, ti panang ipapan mo. No ti pamatim ka, paglulukman ka. Sige, Jetro. Baliwan tanto a pagsaritaan day tabanag. Maladaw ako iti trabaho. Bye. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sir, inton bigatin ti panakalpas ti business forum ngayon natindaran tayo. Anya nga tanong, pantapay lagpas yan. Una, gundawayan ta, ti kadata dito'y bagyo. Intan tupay lang nga rin agaliwaksay. Sa dino nga rin ti kayat mapagpasyaran ta. Kaya't ko nga mapanta kumamot iji sagada, sir. Anya? Wala nga adayo pa lang ti sagada dito eh. Uray adayo, kat makadanon dalata, sir. Kaya't yaw. Sa bagay, isumat kit litiranta dagiti kakadwak a businessman a papanan. Timbaga malugar. No kasta, sir. Makigiddan tanto kadakwadan. Sige, Krisa. Sumurot ta kadakwada. Anyati kinudab iho. Mapankay pa agpasyar, kalpasan, tinatindaran nyo a business forum. Uwan mama, takaaduan dagiti kakadwak ni matindar. Nagpasyad na pa'y. Naimbag nga rod, tanyawag mo. Planok nga ben, nga ibaon ni Lani ang mapan makitsyenda. Taagpaluto ako may tipagsasangwan tayo kada Krisa, inton makasangpot kayo rito eh. Pasensya kayo, no may tantan pa lang ti plano yung panagsasango tayo amangat kada Krisa, mama. O sige, mawatak na ita. Agananad kayo nga rod, iho. Anya? Saan pala nga makasangpat da Jetro inton bigat, Nana Carlota? Kunak man umalpas tong tinatindaran da business forum. Malpas ton.
Mapandan sa kanupay lang agpasyar. Abangan no mapanda agpasyar di sagada. Anya? Waniha. Kadon kano kadagiti delikado kat kahit dati mapanagaliwak sa di sagada. Di kadulat na ni Jetro ti sekretariana ang mapan ijay sagada na Carlota? Siyempre, kapilitan nga kukuyog damapan. Nga maguray ka. May sabalik man ti saritaan. Anya ti malagip yung nga ibaga, nana. Inton sumangpit na Jetro kan Krisa, kaya't kung agsasango tayo amin namang rabi dito'y balay. Anya? Wan, iha. Pili kasta makapagam mo kayo kini Krisa sekretarya ti anak ko. O sige, nana Carlota. Kaya't kumat makita kan maam-am mo ni Ma'am Krisa. Kaya't ni Carlota amam-amom ti sekretarya ni Jetro. Wan tatang. Iso ngayon tun sumangpad na nga gapoy dya bagyo. Makisango ak tumat kano kadakwada iti maisa na bakna nga pangarabii. Sige ah. Nasayat mo at namam-amom ti sekretarya ni Jetro. Maring no nasayat ti ugali na kat makapaggayim kayo. Wan tatang. Sigurado ang makapaggayam kami. No? Saan to na nga to ti pangibilangan na iti bagina? Hello, Salvador. Nakaawag ka man? Nakayat ko pagsaritaan ta, Carlota. Oo. Anya na ita. May papan ka ni Jetro ang anak mo. Anya. Apay ni Jetro. Mabalin ka ni, agsarita tayo ti personal. No, may ka dito'y balay. Sigurado makita na kati anak mo. Taadda dito'y nila ni. Anya to nga rod ti bagam na damagkan ka. Di si kantiyo pa dito balay. At ito yan ti pagsaritaan ta. Ladingitak. Diyak kaya ti umay dita balayo. Pues, agkita ta nga ron iti may sa lugar. Ora iti restaurant, no kayat mo. Naimin bagpay. Agsarak ta iti restaurant, Salvador. Na-enjoy ko ti pa nagpasyar tayo enjoy sagada, Sir Jetro. Oray siya, Krisa. Tanay dumduma tilang miis itinapanan tayo. Kaanon to nga tamanan ang makapanta iti dayja a lugar, sir? Ija ka mo. Ta saan tapay kumana ka pa ni Jay? No saan aga po, iti niya inatayin daran ta a business forum. Ay, sir, adaman damagak. Kat parang no saan kayo ang ma-offend. Anya ti damagam kanya? Awan ka di pa iti sabsabungan nyo, sir? Ha? Apa yan nasa lunsot mo dayta? Awan, madamag ko lang. Saan na mabaling ipagak? Di pa nagkurkurso nata kinilani. Oo, sir. Apay ang naimayang kayong matan. Kan apay adiyos yung batan ti sa lunsod ko. Kwa. Awan pa'y Krisa. Siguro ka talaga napili kayo, sir. Iso nga awan pa'y tinapuswan nyo abalasang. Saan mo na dayta ti pagsaritaan ta? Awan nga ro din ti malagip ko ang mabalinta pagsaritaan, sir. Aywan gayam. Malagip ko. Kuna ni mama, nga isaganaan data kadagiti ang kakaimo sa taraon, iti isasangpot ta. Anya? Ruan. Agsasango tayo kano amin amangan, agraman kinilani a katulong ni. Mayat no makisango kada tayo amangan ti katulong nyo. Mabainak lakit ti. Lusyak lang ti makisangsango amangan, sir. Tagyaman akta, nagkita tamat lang, Carlota. Gaputa kayat ko amamuan. No, anya ti bagam may papani ti anak ko. Waiter, nagbayag order may. Ti amok. Nalipata mo dito ang lugar. Iti ka ano man, jak malipatan na ito. Talito tinangsong batam idi itiayat ko. Mabalin ka di. Saan mo ngay palagip tinapalabas? Malagip ko tinapalabas nga po iti kaanda dito sigod nga yoyang ta. Adon atawan tinaglabas, Salvador. Nga mariknak pa lang ti saam ti sugat iti barukong ko. Nga po, iti panangikalang mo itiayat ko.
Naruis na ka dito, tapno si Diren naklaan. Saan, Carlota? Ibagam nga ro din tigagaram. Naistorya kanyak ti anak ko. Nga kursunada ti anak mo kan ko na. Wan, agpaiso day ta. Sana mamati ti anak ko. Gamin, may salang akatulong. Wan, agpaiso akatulong lang nila ni nga anak mo. Ngam sipod nagpaay akas katulong saan ni nga bilang nga sa bali at tao kada kami. Naitamot kiti magana kanyak. Nga pabor ka ka di. Nga agayat ti anak mo, iti may salang akatulong, akas iti anak ko. Ama mo na, Salvador. Tanaga po ak matitimay saan marigrig at akamaan. Naglubos lang ti kasasaan ko iti biyag. Gapo iti panakiasawa kiti baknang. Nga iso, tinang isukatam kanyak. Kunak mo't bayan ta na pagsaritaan di napalabas, mabalin ka di. Sige. No di mo kayatin alagi pan tinapalabas, makamuka. Nga amo po ka di. Ajak kayat amay padat ti anak ko kanyak anay kalang. Saan ta mapasamak da ita? Gaputa agayat unay ni Jetro, iti anak mo. Kasano ama sigurado, madi na pagang-angawan ti anak ko. Kunati anak ko, anak kasagana ang mangikanlay sa kanila ani, iti anyaman nga oras. Anya, Wen, dahi ti pagkunaak. Asaan na pagang-angawan ti anak ko, jay anak mo. Sa dino nga ta tinapanan ni Nana Carlota? Apay, ajak na danunan dito'y balay iti ipapan ko pan nakitsenda. Ha? Ni, ison jadimtan. Oh, Lani, ada ka ba't gaya ba niya? Kaya po kumuno na ka makasangkot ng sika. Nabiitak lang nga nakitsenda, Nana. Basit pa'y nga minti tao itay ta nasapa ak anapan. Kasta, kat nagatang mamatla amin dagiti paborito da Jetro ken Kresa, ama sida. Wan, Nana. Ang makasangpat ng tungatan? Wan, kasta ti ko na ni Jetro. Nga pa ba na sumip nga at nalabit at dadanton. Diretso mo at ti biyahe da. Hello, Lani anak. Apeng imawag ka? Kaputa kayat ko mga ibaga tatang. Adidak tulatan ilalaw man inton malam. Dituyak balay dagiti amo ka mang rabi. Sige, nasut ko nam. Sanak nga rodon nga gluto. Talo pa'y matla di kilaban. Isunton ti pangrabi ay. Anya nga ron ti sidayo, tatang. Gumatang ak tulatan di tayo ti dilata. Isunton ti sida ay kanakaw. Lani, nakaluto ka ka din, iha? Tilaangan kari-kari ti saan ko pa yan naadaw, Nana. Nga mabit ka din. Wan, Nana. Allah, nasayat no kasta. Dandani ka no makasangpot na Jetro. Apag isunto no makasangpet da, Nana. Sa bagay, ang ginadadan to pa'y matlang, sakbay amang rabi tayo. Ay, maamamok matlangan tinapintas sa sekretarya ni Sir. Apay mo man napintas ni Krisa. Gaputa nakita kong tiladawan na, Nana. Natayag kan napudaw pa'y. Bagay da ka ni Sir. Anya? Wan, Nana. Agbagay da unay ka ni Sir. Oh, ni. Ada nagsarda nga lugan. Iso siguro na tayo lugan ni Jetro. Ay, adadan, Nana. Sige. Makamukan dito yung kusina. Nakitaan ni Day, ha? Wan, Nana Carlota. Nagima si Timpla dagiti linuto mas si Tatay Lani. O anya, namatikan ang naimas ti luto ti katulong may Krisa. Wan Sir Jetro, mamati akitan. Agyaman ak no magustuhan niyo ti lutok, ma'am. Diyak kayat ti mam nga awag mo kanyak Lani. Ha? Anya nga ron ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Krisa latan, uno saan kat friend. Tama ni po tita, kat ibilang ka na gayam. No, kayat nakagayam.
Oh, Lani. Anya di ba ko namin tinaibagakin ka ni Chris, Pakidayawak unay nana. No may kariak akas maysa kadagiti pagayam na. Oh, nangag mo, Chris, Wen, Nana Carlota. Kung nagtupay ang makapaggayom ka ito, Kanayon na kano kang istoryaan ni Jetro Lani. Kung kunana, anak asay saya at kakanuunay. Kat napanagnikakon nga agpaiso. Jack lang pagaro pa kanayon nakmatgayam nga istoryan iti sekretariam Jetro. Wala ni, tapara ka niya. Ay dumduma ka unay. Anya? Ay wan gayam. Di na ka di kagura. Itimpudnokin ka. Tapay kumakagura ka. Agdudwa ka di pa lang itinaibagak nga ayatan ka lani. Jetro, apay asyak ti armam. Sa anak ka may karikan kakan iti pamilyayo. Awan adal ko. No siyak ti sika. Kay kayat ko ni Krisa. Ano niya? Napintas di sekretariam. Natayag, napudaw, naisam, kan naangaw pa'y. May mayat nga iso ti armam, tad-adda nga iso ti may karikan ka. Lani, sikati kayat ko. Kat pangasim, tay kan na ko mati kung taway ko ang mangiparik na king ka, iti ayat ko. Sana ka di pag-aangawan lang? Lani, nakasagana ang mangikalay sa king ka, iti anya man nga oras. Jetro, oray man nagpaiso ti bagbagam. Umana mo nga ta ni mamang mo. Wala ni. Tanuan niya ti pakaragsakak. Kat pakaragsakan mo ti ni mama. O anya, maklon mo kadimot lang to ayat ko. Jakam mo. O sige, saan ka nga apuraan? Ngam sapay na ko ba? Ta iti sumarno o panagsarita ta. Kat addan to kumanbanag to idardarirad ko king ka nga ayan. Sige. Panunutat pa'y anaimbag, Jetro. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sipo na tayo si Mangpet ka. Saan ka na maununi? Ada kalimang riribok iti panunot mo, balasang ka. Ni Jetro, tatang. Apa na Jetro? Di naklatasardengan. Idukit naman ang tiayat na kanyak. No, mapanag na kamlakit di anapudnukin ka. Ken no ang damit panagayat mo kan kwa na. Sana da ka, sa makinayat ka, anak ko. Pabor kayo ang makiinayatak iti may sa abak ng tatang? Awan dakas na. No lakit di tan napudno ti lalaki ken ka. Itay pa'y ama ikulkuling kayo. Ada ka di problema yo? Ha? Ay awan, Krisa. Apay nga dakas lang nakaununag ti pampanunutin yo. Masapak arumwat iti opisina inton manan. Ada ka di manin nasisita apapanan nyo, sir? Dada. Andak mo naklatan ng urayawan. Sa dino, sir. Kan apay adidak isurot na panggap ti negosyo ti pagturungan nyo. Didak ka di kasapulan iti papanan nyo? Ano dagiti rumbang pay nga sa kasum dito yung opisina. So adi kan sumurot, Krisa. At tuyan ti pinatimplayo a Diyos, Nana Carlota. Oh, agyaban na, Klani. Sige, Nana, tayo nakituloy ti aglaba. Ah, madamdaman. Agtugaw ka man, tagsarsarita ta. Oh, nabang ara nakpahinga iminong iti nakalamlami sa Diyos. Anyo ti pagtungtungan tayo, Nana? Nayunak ti sweltom. Ah? Ay, uray saan latan, Nana? Kontento ako ni ti sweldo.
Nagagat ka nga min, iha. Isuarong banglaan nga ingatok ti sweldo. Nakasaysayat kayo unay kanyak, nana. Kan uray ti anak yo. Imala kada kayo anasayaat. Wala ni. Agla kay samat ka na baro. Tawan sapay mo't laang ti mga klon kan ko na. Anya? Saan mo't napili, jay anak ko iti panagkunak. Kan sanak mat nga strikta nga inana. Uray sana baknang ti mabirukan na. Nung lakit di tais o ti ayatan na, sanak nga ako nga. Ay, lanay. Naragsak ka si Mang Patla. Wen tatang. Mabalin ka di amamuan, no na ti pakaragsakan, malasang ka. Gaputan ay baga kanyak ni Nana Carlota nga oray nakurapay ti ayaton ni Jetro. Saan ako mantra, tatang? Dahil dyan ngay magana ti pakaragsakan muna eh. Wen tatang. Gaputa amuyo ka di? Nga idi pay laeng kat. Adamot panagayat ko ka ni Jetro. Anya? Wen tatang. Ngam, mabutangak ang mga klon iti ayat na. Tama nga no kontraan ti inanan. No, nakurapay ti ayatan ni Jetro. Anya nga ron ti plano, itatamo mo na saan ako muntra ni Carlota. Nga oray pobre ti ayatan ni Jetro nga anak na. Nakasagana ako na mga klon iti ayat na, tatang. Anya? Nakarubot ka. Sumip nga taniho. Papanampay laang. Inak man nagpasyar ti balasang, mama. Asino ti pasyaram? Siyempre, ti babae ngay bagak idi kada kayo ngay ayatak, mama. Nilani? Uwan, mama. Barang magunod kon tinasamit awan na. Sige, saya atang biho. Kat no aklonin ng tayat mo, ikasar mo adagos. Hello, Krisa. Apay ngimawag ka, iha. Ada ko madamagag kini boss nana. Panggap iti pa ikam kamakam na kanya kapapeles. Awawagag iti cellphone na nakaupsan mo tadi mat agring. Wrong timing ti awag mo, iha. Awan ita dito'y balay ti anak ko. Anya? Napanan na nana. Ada personal lalakad na. Bayam, intod sa bangpat. Ibagak to ngay mawag ka. Uray isunton ti umawag kan ka. Alaman nga rod nana. Kan agyaman nagti pa ng sumbat yung tiawag ko. Bye nana. Bye. Bayam, ibagak to. Siguro kat natingitang mun itan anay baktirik nam kanyak lani. Iso di lang mabalin. Ibagamon ti banagan ti daton ko king kang ayat. Jetro. I love you so much, Lani. Iso please, aklunam kumatoy ayat ko. Talaga ka di adinak pag-aangawan laeng? Saan ko nakman? No aklunam to ayat ko. Kat kayat ko nga iti kabitan na panawan. Kat agkasartan. Anya? Talaga? Wan, Lani. No kasta. Sana kun nga agduado ang mga klon iti ayat mo. I love you too, Jetro. Agyaman ak, Lani. Oo, Lani. Nagalisto ka. Inarakop nak matadagosan. Ibatanak. Ang mga numakita na tani tatang. Nasiputa kita sa muna ka niti silat na. Natulog siguro. Iso adi ka kumaagungat. No iparik na akong tibara, ti arakop ko. Iho. Nagsapa ka na nagriing. Gaputa jak unay nakaturog idirabe, mama. Ta excited ak unayan amang ipadamag kada kayo, ti resulta tinapanak idirabe. Okat. Anya nga ron ti resulta tinapanam. Inaklunan nila ni ti ayat ko, mama. Agpaiso. Di ka kanimang rabrabak laang, iho. Pudno, mama. Agayan ayat kamin kinilani.
No kasta, ibagam to nga rod, te pagsasaritahan tayo, ti panagkalay sa'yo. Wan mama, kasaritak to ni tatang na. Apay nga iso ti umana akasaritam. Nilahan ni ti umana akasaritam, may papan iti dayta, no, umanugot mo't lang, amaki asawa kan. Naibagakon. Kat ko nana, nga no iso tinamnamaag. Apag sayaatan me, nakasagana ang makikalay sa kanyak iti anyaman nga oras. Sigurado kay ti desisyon mo, apa nang ikasaran iti anak ko iti kabitan na panahon, Jetro. Wandata, paisun tumot lang ti pagturungan ti ayan-ayat me. Isuwadya akong baybayagan nga ikasar ti anak yo. No manugot kayo. Umanugot takbarok. Ta makita mo no, kasano ti kinapursigidom ang mga ayat iti anak ko. Agyaman tata. Oh, agmerienda kayo pa, Jetro. Tasamon to ibaga ka ni tatang tigagaram. Naibagaran kanya malasang ko. Anya? Kastangag pa'y sumahal. Kat imanugot ni tatang mo, ti panagkalay sa atanton. Biliba ka talaga iti kinapursigidom, Jetro. Kaputa magagaran akon amang idatagking ka, itinadaag nga altara mahal. Mama, oray kat awan mat agigi ani di family house yo. Di da kami langan iti asawak ti mapanijay. Anya, makisina kayo adagos iti pagnaadan? May mayat, mama. Tapno tumakder kami iti bukod mi asaka. Oh, sige, no iso tinapanunod ti apagsayaatan nyo. Umanugot akiti kayat yung amapasama. Agyaman kami, mama. Diyak ko ba kaya tamakisina da adagos iti pagnaadhan na balayan? Ngam, kaya't nakanumot ti tumakder iti bukod da asaka. Iso nga, imanugot akiti kayat da. Talaga na saysaya at nagbukod la abalayan. Tapno na dapat nga salukag na. Un matkit diya. Naragsakag. Talagitan nagta tinagtumpo. Ngam, naragsakag kumapay. No baliwan tamot abuklen na di nalasanas nga ayan ayat ta. Anya, oy, Salvador, lakay kan bakitan. Lipatan mo day ta na palabas. Kan may sa agapalayantan. Anya kit din day ta mapasamak nukas panghalikan. Agasawa, dagiti agabalayan. Oh, Man, madi ano kita. ko ba? Ang damot ang amok nga agabalayan ang nagasawa. Ah, uray pay. Diyak kayat ti kasta, Salvador. Kababain. Aglalokot agabalayan ta. Aday may daynyag dito yung opisina ng invitation. Dito yun. Basa akman? Nay, ti imbitasyon da Michael kin Maricar. Basa akman. Krisa, oray si ka? Anakam ida iti kasar? Onsa, do ata ang mga nakiti kasar. At tadaman itan, adi ka makaasawa no kasta. Tabalasan ka pala ng mga nakkan iti kasar. Kunada, ang masukal ti panagbakit ko abalasang ti pananganak ko iti kasar. O sige, agkuyog tanto lang arudan. Mabainak sa amot na makikuyog kada kayo kini Ma'am Lani, sir. Sana makaumay to ti asawa. Ta maira nati papan na panagpa-check up iti doktor. Ti day tangal daw. So aduatan to ti agkuyog kamapan. Anda ka di sakit ti asawa yo, sir? Maululaw ka no? Ang mga ginawan ti asawa yo, sir. Kastansa. Ta kay kayat na dagiti naal sa mga prutas. Adwang matgayam ni Krisa ang mga nakiti kasar, honey. Wanhani, agkalugan kaming tulatan. Sayang. Makaumayak kumamat no saan anayra na ang check up ko ita. Uwan nga ron. Ni Krisa, honey. Iso tayo mawawag kanyak. Ang dalaki din na patagay bagana. Isong imawag. Sige, isong bata mon. Kay nakman mangalay ti pagpalamiis na. Hello, Krisa? Agyaman ang sinong batang tiawag ko, friend.
Ada ka di ibaga, maapay nga imawag ka? Ada, ibagak matlakan ka. Makikuyog ak to kini Sir Jetro, iti pananganak mi iti kasar. Awan problema kanyak, friend. Tay sumot ti papanan ti asawak. Di, agkuyog kay ton. Un friend, awan kayam. Naistorya kanyak ni Sir, maululaw ka. Iso nga, inkantag pa check up. Wen, friend. Kasla ka na yun at ngaglaladot. Sinyalis hindi tati aginaw, friend. Barang a friend. Ay, anya nga tan aragsak ko no masikuga kon. Nagkuyog gayam da Jetro kan ti sekretariana na pananganak iti kasar balayan. Nabalayan, ngam ko na di anak ko, saan da ka nung agbayag? Ada ka no pa'y atindaran ti anak ko a meeting. Di magas ti anak ko iti balay sakbay anapan iti doktor. Iso tinakaistorya kanyak. Nagkuyog da Krisa kan ti asawa na. Sana nakadidilaw nagkuyog man dagiti dua abalayan. Tano ada atindaran na seminar ti anak ko, talaga akanayin akakuyog na ni Krisa. Amumi, ngam asawan ni Jetro ti anak ko. Kat na mabalin, jak kayat nga da tumaod adida pag kinaawata. Mabit laang! Naimbag nga oras yung mama. Si kamot gayam iha. Ala, sumrit ka. Agyaman ak mama. O nya ngay, kumusta ti pa nagpa-check up mo? Positive mama. Ha? Agdadagsan akon. Talaga? At danton apo kumikin ni abalayan? Sapay ko matalalaki, ti mo na nga anak yo. Isumati daw dawat ko mama. Aywan gayam. Awan ka di pa dito iti asawak mama. Ni, awan pa'y mo ti ha. San pa'y nga may dito'y balay? Apay, saan pa'y asimangpot manipot iti nanganakan na iti kasar? Saan pa'y mama? Anya, ni ko sumitmatan. Napnapanan na nga rodan. Tiyan mo kat imay dito yan nagpalabas ti oras dito'y balay yung mama. Iso nga imayak. Diyak pa'y nakita di anak ko manipot itay bigat, iha. Sige nga rodan mama. Saan akong ngagbayag? Inak man ija balay da tatang. Amangan no ijay tinagturungan ti asawak. Sige. Amangan nga agpaisunoy jay tinagturugan na. Sige, inak nga rodan mama. Saan ko pa yan nakita ti asawa, msipo di tayo biga. Anya? Napanan na nga tangarudan. Awagam tapno maamuam tayan na. Saan nga rod nga agring ti cellphone na tatang? Sa dino nga rodan, tinapnapanan na. Huwag gayam, padasam man nga awagan ni Krisa, akin nakuyog na itay bigat. Bareng amo na ti ayan ti asawa. Hello, Ma'am Lani. Apay nga mawag kayo? Gaputa kayat ko adamagan. No, among no nagturungan ti asawak. Kalpasan ti pa nagkuyog yung anak ikasar itay bigat. Diyak ka mo no sa dino tinagturturunganin ni Sir, Ma'am. Kalpasan anay tulnog lang dito balay mi. Awan ka dito na ibaganakan ka apapanan na pa'y kalpasan ti kasar? Awan mat, Ma'am. Sige nga, Rudan. Awagak man dagiti am mo kapapagayam ti asawak. Amangan numay sa kadakwada tinapanan na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Mama? Hello, iha. Amom ka din no sa dino ti ayan ni Jetro. Saan pa'y, Mama? Inawagak pa yan ni Krisa, sekretariana. Kuna naman adina ka no amo ti ayan ti asawak. Napnapanan na garudan. Ganda kita amom agagayim na inawagam idan. Naawagak kung dagiti daduma, Mama. Kuna damat adida pa'y nakitkita ti asawak. Saan mo kanila ta makontak ti cellphone na? Saan nga rod, Mama? Magano na lubat mo ti cellphone na, so asaan mo maawagan? Sige nga rodan, Mama.
Padasak pa'y nga awagan dagiti daduma agagayam ti asawak. O sige, iha. Bye. Ni man Jomar ti awagak. Barang no ijay tinapanan ti asawak. Ni Jetro, isun tayo mawawag. Hello, honey? Hello, honey. Itayak pa nga dito balay ngam di ka matla sumangputan. Anya, ada ka ditan? Nabayagan ko na si Mangpet. Ayan mo ka de. Adak dito'y balay da tatang. Kan napanak pa ija balay da mama. Tabirbirukan ka. Kunak na danda ka sa napasamakan ka, honey. Di matpulos agring ti cellphone mo. Pasensya ka na, honey. Nodyak na ipakamuking kaadagos tinapanak. Sana mabalin ang mamon na. Tinakataktakas ng aramit may kinikris. Sa dinok ti kunamitayan anapanam, honey. Nakita kami ti may sakadagiti ka batchmate ko. Kat inawis da kiji balay da. Kat naginom kami. Sumat lang agat arak ka si Mangpat. Wala, honey. Imbag, dadanagsangwan mi itay kinikrisa. Anak imas nga na. Sige nga rod, honey. Inakpay dasaran ka dagiti katulong ti pangrabian tayo. Ay, saanan, honey? Si kalatan ti mangan. Nanganakon. Anya? Pinakanak ti ko nakagayam ko. Iso si kalatan ti makisango kadagiti katulong amangan. Bagbagaam to di anak mo, abalayan. Diyak kaya tapagdandanagan na ti asawa na. Lukas di nga napapanan na. Bay, sermonak to. Uy, kasaritam tao. Nasaysayat asika ti mangisurakin ko na ngam siyak akatugangan na. Wen, kat kasaritam to mo ti anak mo, abalayan. Asan unay nga dandanag, no di man makapagpakada di anak ko. Natural lae nga madanagan, ta asawa na di birbirukan na. Nga makapadakas matkan ko na ti sobra, apa nagdandanag na abalayan. Aglalo, kat masikugan di anak mo, abalayan. Saan ka kadi kagululbod, Jetro? Talaga kadi, anak isinara ka iti maysa ka dagiti bats mo? Idi college ka? Wan mama, tapay ko mga agulbudak kada kayo. Iho, hindi mo lang mo kasano, ti panagdandanag kan ka di asawam. Idi saan na nga mo, no sa dino sulit ti lubong ti ayan mo. Masikog pa ibot nga road. Bagbagan yung tuman, mama. Ni, baliktad. Saan nga iso ti bagbagaak? Tawan mo't madingar aramidan na. Sika, ti rumba nga bagbagaak. Naibagak matan kada kayo ti rason, mama. Di mo na ulitan, ti sumurot iti no sa dino laditan. No di mo maipakada nga muna iti asawam. Hello, Krisa. Apay nga mawag ka. Kaputa, kahit ko amamuan. No, nakadlaw ti asawa, mga misteryo nga aramid mo. Awan pagdanagam. Saan to apulos ang makadlaw ti asawa? Nalaingak amang yakar iti alipuspos na. Nasayaan, no kasta. Amom, sapsapulag man ang tibara dagiti arakop kan agag mo, Krisa. Di, mapantan tumanin, iti napananta. Uwan, no ang dawayata. Inantumanan, Krisa. Tatang, kaslada pa nagduwadok kadagiti palawag ti asawak. Idi binirbirok ko no sa dino ti ayan na. Apay nga dwa ka ako nam. Naksayan ka din, ti panagtalag mo iti asawa. Saan matkit di? Ang panagriknak. Kasla ulbudan nak ti asawak. Saan kumaatila pang panunuta may papaniti asawa. Tamang ano iso ti pakarakrakan tinapintas alinlangan niya o. Nakasasidag pa'y tirik na iti sekretarya na tatang. Jesus, andan tamaon nga imon mo. Madiday ta. Tayo so ti mangrakrak iti napintas a relasyon yung agasawa. No agarikan ka ti imon. Inakon, Unay ka ti ayam mo ti bangbang lumon, Jetro. magustuam kadimot laang tibang banglok, mahal? Mahal tarupan. Na, apaya kasta ti saong. Ada babae man niya. Anya? Oy, Lani.
Apay akasta ti panagsasaom kanya. Wenno, epekto ka ti dayta ti panagsikog mo. Iso atilay bagbagam. Ne, dakkelan ti tiyan mo ah. Saan mo nga yaw-awan ti saritaan? Ada ka di babaen? Numuna ta inulit na. Sungbatam ti saludsod ko. Awan babaek. Sikalag ti babaek ngay ayatag. Maawatan. Apay nga rod nga mo matan ti agbangbanglo. Saan ka matasigod akas na no sumrag ka iti opisinam? Dakayat nga rod nga awan pagilasinan dagiti empleyado no sumungadak. Iso ana sursuro kung ti agbangbanglo. Saan nakman nga alilawan, Jetro? Adda babaim, iso ka na yun ti agbangbanglo tunggal sumrag ka iti opisinam. Jetro, mapantanto ka di matlangi tinagtulagan ta a lugar kalpasan ti trabaho? Itantanta pa ilang Krisa. Anya? Tapay. Makadlawon ti asawak. Anya? Wan, iso nga agpalamiis na pala. Sige. Nung isuti ko lang, at di ka pilitin. Anong, ada na sisita unang ibagakin ka. Anya dayta. Sige baga mga rutan. Taon pa'y dagiti kakaduwatan dito opisina. Awan pagdanagam, ta mabayag ta pa nga't merienda iti kantin. Anya nga min ayat ibagam. Agdadagsan ako. Sikat ti aman to si Kugkong. Anya. Ay, sus. Unay mata na. Apay akas lati ka maragsakan. Gaputa duwa kayon iti asawa ka masikog. Ure, atak ka ba alam mo ti duwa nga asawa? Dagkal mo ti income mo akas businessman. Anya ka na ya. Kasano ko nga agbalin ka nga asawa. E dito tasaan mo't amabalin nga agkasalta. Ure, may kadwa aklang iti biyag mo. Panagrit na kat asawa nak matan. O sige, di ka madanagan. Suportaan kan to. Rabang na laang. Kan naglagi pa. Di mo ibagbagati uray asino man nga damot anak kuking ka. Tano maamuan ti asawa. Sigurado amagupad matan ti relasyon ta ato ha. Anya ti bagayo, tanaka umay kayo dito'y balay, mama. Gaputa danay baga kanyak ni abalayan. Iso kayat ka makasarita, iha. Anya tinay baga ka din ni tatang kada kayo. Kunana, gimimon ka kano iji asawam. Ha? Naidanon ni tatang day tabanag kada kayo, mama? Wan, iso nga imayat, kayat ko man adamagan, no addakit din. Panggapuha mo, ano, mapalpalihi mo, ama di nga aramid na. Bayat ti panagdanayo ka sa gasawa. Ha? Awan matkit di, mama. Anya nga roti ka po, nakagimimon ka. Gapo iti kinaasidag unay tirik na iti sekretarya na, mama. Iha, saan mo apagimuna ni Krisa? Di kay payunay agam amoy di iti anak ko, sekretaryana ni Krisa. Sigo da napasig ti tunggal may sa kadakwada. Jak maawatan nga mintiriknak, mama. Siguro kat agpaysuti ko na ti asawak. Nga anya? Nga epekto da ito iti panagsikog ko. Saan at ipanagsikog mo ti mamagrosing iti imon mo, iha? No di ka tinalao sa panagayat mo kan kuana. Hello mama. Hello, iho. Nagkasarita ko di asawa, may panggabi di panagim-imon na. Anya nga runti ko na na. Dinamag ko, no, adakit di mapalpaliw na kan ka nga raramida mamade. Anya nga runti yung sumbat na mama. Awan ka numad. Gaputa awan mo't nga agpaiso. Ti madi nga aramida. Ne, siguradom lang, iho. Diyak kaya't di may babain kadagiti na kay kamagam. Wan mama. Makontento ka kuma, iti may maysa nga asawa. Mama. Uray ka di na kayo. Adamot pa nagduwa-duwayo kanya. Saan mo tagas ta, iho? Ngamtay ko na nga rudan. Di lalaki, nadardaras ama arunan. No, maisong rod, iti sulisok. Anya.
Oh, apay ngang angutom ti nagsukatak Apollo. Kwa? Amangan ngamin no, ada sa bali nga angot natin sangpet mo. Iso nga inangot ko. Taagat atap ka kadilat ta, iti awan kaskas ka na. Amo kaya, no ada ilimlimad mo nga aramid mo. Hani, awan ti madingan aramidak. Kantay ko na ako. Siksikalahan ti babae iti biyak ko. Rabang nalaan. Tadandani akon aganak. Rumwarton to'y inauna aputot mo. Ani, kayat ko apasaron wan to adagos. Apaman arumwar ni Junior. Anya? Oy, naglaing kan, mister. Amom ka di narigat ka no, ti aganak? Anya kan aya, di mo patpat yan ti bagbagada. Apay nga Roger may sa ako madrek. No aganak, sang ka sa una iti asawa na, adinan tun kaya ti agsikog. Ngam no makaanakan, di pa agkaradap di anak na, masikog manan. Anya? Unay matdaytan? Sobra man. Di ka unay agpatpataray, Jetro. Tama nga no, at di ta makadanon iti papananta no nadawal ka unay ngagpataray. Excited ak una yan ang makadanon tan iti ayuyang tang hotel, sweetheart. Makadanon tanto lata. So, ang tagangam lang tagmaneho. Ang aguray ka. Napukaw ka di matlangan, di pa nagduado kang ka ni bakit mo? Ta inawis na ako ng papanta iti ayuyang ta lugar. Wan Krisa, napukaw ti imon na, gapo iti panangaliw ko kinkwana. Nalaing ka talaga mang bola niya. Tapati siya kit naalam pa'y tirignak. Nga oray na umuk nga dan asawa. Ay ayatan kayo aduha iti asawa. Kayat nga adda mapukaw kata kayo. Kasano no dumtong to ti aldaw amamon ti asawa malipliputang. Di ka madanagan, saan to ang mapasamak na ita? Tanalaingak ang mga lilaw iti asawa. Kun ang kunada. Nga amin anabangsit. Sungaw to lata. Anya ka na ya. Isungarod akanayon na kagbangbang no. Tapno saan ang makadlaw ti asawa. Surdo. Ang maguray ka. Anyan to ti kayat mo nga ipanagan iti anak ta. Kung ti doktor anang ultrasound kanyak, alalaki ka no ti anak ta. Ti kayat ko anagan to ti ipasngay mo, kat tinagan ko. Anya? Kayat mo asawan. Junior tumot tinagan ti anak ta. Wen, putno day ta. Iso ti kayat ko anagan to ti anak ta. Wan angam kunam a junior tumot tinagan ti anak yu iti asawam. Maan ano ko ma? No dua ti pangipatawidak to itinagan ko. Dua da alalaki nga inauna aputot ko. De junior da dua. Oh, nagpaspas ka nagpataray. Di ka madanagan. Nalainga kag maneho. Magagaranak ngamin ang makadanon tan iti paraiso ta. Loko. Kas kantuman langatan na bisina na tigre. Putno day ta. Gaputan na pinpintas ti pamagim ngem ti asawa. Kasano no madukta alat to ti asawam ti relasyon ta. Dinto mapasamak day ta kunak manan. Basta agan an nadta. At agbalasi wa bakit? Madugpar mo ti bakit dito? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello? Asino da ito eh? Ha? Police station? Apay sir, anya di bagayo? Anya, ti asawak? Nadisgrasya? Sa dino nga ro ti ayan ti asawak, sir? Ada iti may sa pribado nga ospital? Kaya ti asawan. Ada kadwa ti asawak ana disgrasya. Saan ko amawaatan mo apay ang nagkuyog da krisa kan ti asawak, mama? Putno nga ta ti atap ko. Iha,
Noan yaman ti atak mo kadag iti dua. Lipaten pa ila kuma. Ti pan naka-espal na kiti dua. Ti rumbang nga panunutan tayo iha. Kasta ngagpaiso anak. Pagsaludsudan tayo ilano makapuot da. Adapay lang ni Krisa iti intensive care unit. Saan pa'y ama sinunoon makalasat wano saan? Mama, tatang, ti doktor amang tamtaming ka ni Krisa. Iso'y tarumwara ni di ICU. Sige, siya kung ti agdamag. Noan niya ti kasasaan ti Krisa. Jethro, lumaban ka. Saan ka matay? Ado dagiti kayat ko amalawlawagan. May panggap kada kayo ka ni Krisa. Iso masapol nga agbyag ka. Anak, makapadakas kan ka tinalaw sa labinit. Laglagi pa, madandani ka anak. Iso ka nagsangit. Sangwam asititibker na ti apanubok iti biyagyo nga asawa. Masyanak nga minuna iti asawak tatang. Ayun gayam. Anya ti imbaga ti doktor ka ni mama. Kumusta ti kasasaad ni Krisa? Ay, Apay agsan na ay kayo tatang. Anya ka din ti kasasaad ni Krisa. awanan ni Krisa. Agraman ti sikog na. Anya? Natayan ni Krisa. Aguray kayo tatang. Masikog ni Krisa. Wine, sigun iti doktor. Talo ka na bulan ti sikog na. Anya? Apay, ada ka din boyfriend ni Krisa. Sino ti ama ti sikog na? Iho, lumaban ka. Saan ka amatay? Saan ka payamatay, iho? Ako na ti doktor. No saan pa lang ang makaput ni Jethro itilas o ti 24 oras manipo dita. Anya, ay adi mo ituloy. Ang mga no saan ka no matamakala sa ti asawa ka, mama. Anya, Diyos ko, tarabayin niyo kumati anak ko. Diyo itulo ka mapukaw, be. Ipagpagapo yung kuma, iti umadani na panagpas nga, iti asawa na. Jethro, lamanam ni patay. Ado pa'y dagiti kayat mi amalawlawagan. Katsi ka lang ti makasungbat. Iso alumaban ka. Anay ko. Anay. Apay, iha. Diyan ko, mama. Si Makita. Anya. Anay. Mga nagpas ngay kan, iha. Anay ko, mama. Talaga nga ganakaksan. Mabit lang, iha. Mga yabak iti doktor. Abalayan, aganak mo't gaya mo nila na eh. Huwag nga ron abalayan. Ngam ko na ti doktor, ama si Sarian. Anya, una yan na iti apas kasama. Abalayan, si kapay lang timang bantay kin ni Jethro. Takitaak na kiti kasapulan nila ni nga aganak. Oo na balayan. Jethro, agring ka kuman. Aganakan ti asawam. Kasapulan na ka nagtaginam. Nagarangag. Akaslan nangag na ng itimbagak. Jethro, aganakan ti asawam. Isong agriin kan. Nagmulagan. Jethro, anak. Tatang. Magsaon. Nalasata mo ni patay, anak. Lalaki ti anak yu kay ni Jethro, lani. Agyaman at Diyos ko. Nakita ko matlaan ng anak ko. Agpapigsa ka, ha? Tapno mo bang to ti anak mo, iha? Uwan, mama. Abalayan. Lanay. Abalayan. Apay. Anya ti damag, takasaunay ti apuram nga masidag. Ay, Kumusta ti asawa, tatang? nakalasatan kan patay ti asawam. Nakapuutan ni Jethro.
nakasaritak payag. Oh, Diyos ko, agyaman ak. Taninangag mo nagipikar-kararag mi. Kumusta, direk na amiho? Sumaysaya atan, Tiriknak, mama. Aywan gaya, kumusta ni Krisa? Iho. Apay, adi kayo makasungbat, mama. Kuna, kumustan, tikadwak ka na disgrasya. Saan mo pala panunutan ni Krisa? Saan ang mabalin adyak panunutan, mama? Taiso tikadwak ka na disgrasya. Kumustan ti sekretarya? Iho, mabit lang mapanakbiit iti nurses station. Adalay nakbiit damagan. Mabait lang, mama. Saanan anang italtalag? Anya nga tanti ka sa saat ti Krisa. Tata, mabalin ka di nga iduron niyo ti wheelchair ko. Katipandak iti ayan ti asawak. Kaya't ko makasarita ni Jetro. Agpapigsa ka pa ay sakbay akasaritam ti asawam. Ado dagiti kayat ko malawlawagan tatang. Iso nga ipandak ko maiti ayan ti asawak. Saan pa nga ita? Madanon to na ita. Agpapigsa ka pa nga umuna sakbay asangwam ti asawam. Agpaiso nga ti atap ko tatang. Nga niya. Nga da relasyon da Krisa kan ti asawak. Maamuan tayo to. Apaman na makapapigsa kayo ng padpada kan Jetro. Nupod naman bilang ti atap ko. Diyak mapakawan ti asawak tatang. Lanay. Isinak nupod no ti atap ko nga iso ti amatisikog ni Krisa. Itataduduata ang agsangsamo. Kaya't ko asyak. Di umuna pang ibagaam kadagiti palimad mo. Anya palimod akong kunayo, mama. Di ka naglibak. Pudno ka diti atap ti asawam at relasyon nyo iti sekretariam. Mama, kunayo itay at iyo kayat apagsaritaan tayo ni Krisa. Ngamita, isumot ti kayat yung apagsaritaan tayo. Iti pa nagsubliyo dito ayat ko. Gaputa maburburtsahan kami amin. Masikog gayam di Krisa. Pudno ka diti atap ti asawam at relasyon nyo. Sakbay asong batak na ita asalod sodyo. Ibaga pa ikaw muna. Noan niya ti kasasaan ni Krisa. Iho. Oh, Apa yan napasin na ay kay mama. Anya ti kasasaan ni Krisa. natayan ni Krisa. Saan, mama? Apoy, agsangit ka pa. Apoy ti pupusa ni Krisa. Aguri ka. Pundo ka di ti atap mi. Asika ti ama ti sikog ni Krisa. What, mama? Ha? Siyang ti ama at sikong ni Krisa. Oh, At na relasyon mi. aniya. Anya ti ko nam Jetro. Ulitan man ti baga. At da relasyon niyo ka ni Krisa. Lani. Diyak kaya ito na makita ti anak yung mama. Tumuknot sa dilangit ti gorakan ko na. Gapoy ti panang lipot na kanyak. Iha, pakawanam ko mati asawan. Ipagpagakumla ko man iti anak yo. Mabiyag ko ti anak ko. Nguuray awan pan narabay ti ama na mama. Nakakawan tupay ni Apo Diyos. Datayo lakit din na pinarsuan at isaan. Sana ka Diyos mama. Tapno nalaka ka mamakawan. Ay ayatan na ka ti asawang. Napudno nga ayatan nak. Saan ko man nagbiro kiti sa bali mama? Mabalin na nasulisog lang ti ni Krisa. Gaputi ka na yun na panagkuyog ta. Sana day ti rason mama. Tauray no umasidag tirik iti manok. No di na kayat atuktukan. Sana man ano tirik. Iha, natayan ni Krisa karaman ti bihag iti sakluro na.
Dahil ta kumama, ti pamkatam ang mamakawaan. Wanan ti kainagaw mo, iti ayat ti asawam. Kaya't ko amarik na naman sakit ti masugat, mama. Oh, Isu nga ora iti kano. Diyak mapakawan ti anak yo. Isina kon. ha. Iyawid na kidya balay tayo, tatang. Diyak kayatan akadan na ni Jetro. Ngam asawam. Sa may sa kasapulan na ka, tani pa'y unay na imbaga na itisugat na. Saan kon nga asawa ni Jetro, tatang? Anda anak yaw. Kaya't mo nga rin ta dumakkel ngawan amana. Mabiyag ko ni JP, tatang. Di mo Jetro Junior ay tinagan ti anak yaw. Apay ang JP mo tanti ibagbaga managan na. Diyak kayatan atawidan na tinagan ti amana. Tamang ano babairon tumanan ti anak ko, tatang. Kumusta ti panagsarita yung agama apalayaan? Mapakawan na nga tati anak ko. Ano na iting bagbagak, kaskas niya may sa ti desisyon na. Iye balay, ti kayat na pagawidan. Anya, nukasta, talaga makisinan iti anak ko. Kaya't nakanumot amarik na ni Jetro ti saem anarik na ti anak ko. Apayakas ti maten, dagiti mapaspasama ka ba na yan? Gapo iti aramid ti anak mo. Narasi ti panagayat na iti anak ko. Agpada kayo. Pangiram-raman na kamalayan. Saan ka di apod no ti kunak? Narasi mo ti ayat mo. Kain ka lang nakmo itken ayat. Aniya. Anya, di naklata mapakawan ti asawak mo. Kasta ti imbaga ni abalayan. Kaya't ko makasarita ti asawak mama. Iso mabalik ka di. Akin dawin nyo kingkuan ti panagsarita mi. Bay ama, padasat na ibaga ti kalikagong mo iho. Barang no mapakawan na kapay. Ito nagsamo kayo ni ti asawam. Numayat ang makisarita kanya. Ureg pa rin tumangak iti sangwanan na at umawat iti pamakawan na, mama. Kaya't nakanumot amariknam ti saem ngayon pariknam kan kuana. Ay ayat ti asawa, mama. Agraman ti anak mi. Oray, bukaw mo pa itin tiro ang lubo ngay ayatom ti asawam. Kunana, saan na ka mapakawan? Saan ka no amamatikan ka iti anyaman nga ibakam? Kapo, iti panang lipot mo kan kuana. Anya, kaya't nakmanan akasarita ti anak iyo, mama. Uwan iha. Kasaritam ko nga. Kaya't nakakasarita, tabarang kanunong maampu kay natariknam. Kat mapakawan mo matlaan. Nagbalinan abato to'y pusok. Gapo iti panang lipot kanyak janak yo, mama. Iso di na namnamaan ang mapakawan ko pa'y. Ipagpagabom kumahan iti anak yo, iha. Tay ko na kun, mama. Kabaalak apadakkalan ti anak ko. Kan, adamat ni tatang ko akaduak amang padakkel kan ko, ana. Ala, no di mo man mapakawan ti anak ko. Saan na kayo matlata bay-bayan? Nga gina. Agyaman ak, mama. Agyaman na. Tapinat gamtikid daw kung agsarita talani. Dayto yan ti maudi a panagsarita ta. Tadi na kadilatan mapakawan. Ani? Hani tarupam. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na ko ba? No ikat nakit sa bali pa akong damay. Ikarik nga agmalpahaliw akon. Lading hitak. Ngam, maminsanak laang nga gayat. Naaramid mo na. Imposible adi mo tumanan aramidan iti masangwanan nga aldaw.
Isoala ding itak. Talaga nga isinakan. Pagawanan na ka, Lani. Nagparintumang ka iti sangwa. Tapno mamati ka. Anapot no, ti idadawat ko. Iti pa makawan ka. Oray agluha ka pa'y iti dara. Saan kan ama bakawan Jetro? Lani, ipagpagapong kumay ti anak ta. Napukaw ko ta, Krisa, kung agbalin ko mga anak ni. Sa kalpasan na, mapukaw kayo mga akila. Inayat na kami adwa ka ni Krisa. Pinaggiddan na kami naglanglangoyan iti ragsak. Isuala ding itak. Nuagiddan kami matita mapukaw iti biyag mo. Ay, ayatan ka, Lani. Ipatpatag kayo atwa iti anak ta. Uray anya pa iti ibagbagam. Awan patya ko na sa Jetro. Isuala ding itak no saan kan amayat. Kaya't ko amarik na matisaam nga imparik nam kanya.